Pendle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawolela umuntu omemeza ngathi yakhala uyalila uthi igula lika Jamal lichithekile. Hawu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela impedule nina bentu lebande ngodonga kwelakithi kaBhekuzulu. Awu nina bendla mhlathi kaMayekisa. Awu madoda nina bakadala inyebo bazukulwane bakaPhalo. Ngiyabingelela enhla ngibingelele phansi engcobo madoda uZulu liyaduma liyazongoma. Awu madoda ngibingelele eSwatini abomnaka. Awu namamfumbatani awu madoda emakhosetive ngibingelela konke lokufinyelela khona lo mbukiso yalo lo bingelelayo nguprofessor ngoMkhize ngitabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngaso uhlangothini lakamandlakazi awu madoda angabe uyaqala ke ukuba ingxenye yalolu hlelo oluchungechunge ingosi how I ended up in drugs engaphathi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuke sikwenza malunga nangqono nokuzama uqwashisa umphakathi sibhula umlilo la ungakafiki khona sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma la mawucabanga ukuthi kuyadlalwa sendaweni wrong my brother sendaweni wrong my sister la azidlali la sikhuluma ngeimpilo zabantu zangempela if ever ungena ezidakamizweni umuntu wesifazane ngiyabheja ngingabeka phansi inkomo uzophelela ekudayiseni ngomzimba uma ungesilisa noma kanjani uzontshontsha uma untshontsha ungagcina uyithola usumuntu obulawa abantu oshawa abantu kuthiwa ke kwanabo abantu besilisa manje sebehamba kuze kufikela abadayisa khona ngomzimba ngakho ke asicabanga ukuthi ukhona umuntu ongayifisa ekuleso simo noma kuleso eyithola esencindezini njengaleyo yingakho ke namhlanje siletha abafowethu siletha odadewethu basuke bezoniqwashisa wena mawubona ithuba lokudlala ngiyakudabukela ngempela ngakho ke mawuqala cindezela subscribe button ucindezele nebell ucindezela wakhe ibell kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kunesinye futhi isiqephu esisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi bese kusitholela isiqephu sangalolo suku ukuze ama video wethu ezokwazi ukuthi asabalale siyacela nicindezele u-like click u-like Mfoka Mbhele siyabonga Mbhele ezinye zesisha madoda ezinye zesisha awezinye zazo madoda uyivusa phi mfethu manje lesi skipho sifakile ngathini mfethu mina ngazivusa kwezinye ngizinaona kugola ngalokhu konke indawo sinaona ngena yonke indawo ugola ngangena khona nami ngathiwa nje sengi uyaphi Indlovu ubalo awusazi nje isiqubulo sakhona ngisazi thi uyaphi Indlovu ethi ogqoka iskipho iyaphambili Oh madoda Sethembe we are working for you do it for Shenge oh madoda inkathi freedom part no asikho ke lapho mfoka baba bengitshethi phela usuhlangana nesponsor senkatha sakuthatha sakufaka erehab sakunika imali sakugqokisa iskip hayi mfowethu akunjalo asithambe kodwa uthi bayeza mhlambe mfowethu bayeza ngesazi ngophela mfowethu yabona emhlabeni kwenzeka noma yini hayi bazokusa asithemba ukuthi bazokusa rehab bekubona ukuthi ufake neskipa sabo mfowethu mhlambe izwele nje babona ukuthi hey bandla hayi asumshintshele umfana asishintshe impilo yakhe umfana hayi impilo yakhe hayi impela ayikho right umelana nje hayi ufana umuntu ofile bephila hayi asithembe mfowethu ukuthi bazokubona ugqoka iskipa sabo bese ke befonela mina uprofessor ukuthi sihambise rehab mfowethu singakujabulela kakhulu lokho masiya mongabingelela mfethu abantu mfowethu ubakhumbuza ukuthi umfoka bani lo sanibona abantu bakithi igama lami ngusiyabonga Mbhele okudabuka la ngidabuka khona ngidabuka eMlazi kayi kaBB eMlazi kaSlamakasi ngizalwe kuphe emshiyeni khona kaVie eMlazi Prithi mshiyeni kodwa emakhaya la ngidabuka khona le kaSwayimani ngasoDlamini ngaseHlanzeni emakhaya abantu farm boy hayi phela mina ngikhulele ngathi ngikhulele kusho kodwa ngila ngidabuka khona eswini le emakhaya mawucabanga ukube impilo yakho yakhulela emakhaya ngabe umanikeneke kanjena manje hayi ngaba njalo mfowethu ongokuba ngabe mhlawumbe ila right khona impela kube ngisemakhaya ngoba phela emakhaya la ngisuka khona awekho lama drugs lawo impela eyadliwa la eThekwini le eThekwini khona yonke into omhlobo zama drugs manje nje ngalimala kakhulu ngokuhlala kwami lethe kunokhona lezi ngoba manje ngagcina sengilingena namsangena kulezi zinto lezi zolovu yini ukuba ngaphansi kwamatekolovu uthanda izinto kahle kahle mawachazela umbukelo emakhaya yini amatekolovu phela thina isitsotsi senesazi
Abantu abahlala endlini bakithi nkosame zokhuluma ukhotheni bakho kahle siyamnqeseni bakithi bantu bakithi imphakathi kahle amatekolova ukuthanda izinto ulandela abantu abafana njenganawo njengamajida like ulandela bona ubaba ukuthi benza nawe mesuyenza kanti manje bona bayakulahlekisa ubona benza nawe usuyenza uyabona manje lento engafunakali umngani wakho if mimi ngona moshana uthi uphula entweni ongayibhemi futhi ungakazi oyibhemi empilweni yakho lowo muntu usuke kufaka egodini lokufa usuke kahle ekulahlekisa uyabubulala impilo yakho akuthandi njenganami nje ngize ngingene ama drugs ngangena ngabo impela abangani sengisho ukuna hey sometimes abangani abalungile ngokuba ingakho ngithanda ukuthi umphakathi njengomama nobaba ingane zabo lezi isancane behlale nazo phansi beyiyale Nkosi yami ngiyacela bandla umphakathi wakithi ngiyacela ukuthi bahlale nazo phansi beyiyale ngendlela ukuthi bangalinge nangelilodwa ilanga ukuthi balingeke bezwane nabangani aba wrong bagcine sebebhema ugwayi inani ngoba ingane wabantu oqala yaqala yabhema ugwayi Nkosi yami sekunakele ngokuba ukubhema kwagwayi ilandela ngensango ukulandela ngensango mesilandela ngengidi khona ingidi kuthiwa iphilisi Mendrex emva kwayo ke khona leyo kugcina ke lempela keep isikole lempela yenkosi zokugcina ukapteni labo ukugcina impela bayibiza ukuthi ihunga kunakelo yinzima kakhulu ngoba mase ubhema yona ila usufana ukuthi umuntu ufile nje ubuphila kodwa ubungenankinga manje ngakho ngicela Nkosi yami ukuthi abantu bakithi omama nobaba sebedala sebekhulile behlala nezingane zabo phansi ezincane beyiyale behlala nazo phansi beyiyale beyifaka esikoleni ingane ifundise isiqede isikole ibe udokotela noma ibe uthisha ibe impumelelo empilweni ingabi usikhotheni ngoba akekho umzali ozale ingane eyiphara enisho kwamina umama engayitshela ukuthi uyozala ingane eyiphara oyitshela ukuthi umama uzela ingane eright efundile uzela insizwa ezokwazi ukuthi ibe nenqubekela phambili mhlambe kusasa futhi lo ngibe sengudokotela manje ngakho ngicela Nkosi yami ukuthi bantu bakithi nani bomama nani boba hlale nezingane zeni phansi niyale Nkosi yami ukuthi zingaphiki nabangani uba abangani abalungile njengoba nami ngagcina sengena ama drugs ngangena ngawo impela abangani ngoba ukuganga konke lokugcina sengikwenza ayothi ngikwenziswa yini cha no ileli drugs la ngithi ngifuna lona ukuze ngikwazi ukuthi ngithole imali ngithenge lona hayi kuzwakele ngicathi umuntu onendlebe uzwile mfowethu abazali ngoba most abantu ababuka la abazali mhlambe nezingane ezisema university ngoba zino wifi abamahala eziyakwazi ukuthi ziyibuke iMPTV and wena ngomunye wabantu ababuka kakhulu bengithi ngifuna ukubheka ama comments la maningi lama comments la kodwa nje ngiyibona yodwa kuthiwa yini ngingakuphuzisa amanzi angazi ngoba nawo amanzi nawo kodwa ngiphuza abantu vele besanga kodwa ngiphuza wona manje but professor give this guy drink kanjani nawo nje amanzi uyayithathela nje umuntu manje ade ngiphuza wona ngisawaphuza futhi kuze libone ukuthi hayi angidlali ngiyaphuza ngempela wemasini ungathini ngabantu abakhomenta negative ngezinto esiyiletha la like ababona ngathi sikupromote ubugebengu noma ukuqhosha ngobugebengu ngeke ngakubuza lo mbuzo futhi ngiyangithanda ukuthi lento siyigcizelele ukuthi abantu beunderstand ukuthi uhlelo olwami kahle kahle mfowethu uhlelo la lu right impela ngokuba mfowethu lo hlelo la ekhaya lona lelo libonisa abantu like umphakathi ukuthi into wrong ezizenzile from emphakathini suke like njengomuntu oseyisola ngobani ngiyabona ukuthi okay life izinto ngizenzile ngaganga ngenza nani kodwa agcinile sengiyabona awukho umphumela egcineni ngokuba ngiyayisola ngaloko ukuthi inyembezi zabantu ekade zingwela njengoba namanje ngagcina sengilimala ngikhubazeka into ekanjani ngobani inyembezi zabantu eqhamuka ngapha nangapha ngenxa yokuthina umuntu nomuntu bamthanda amadlozi akubo akekho umuntu ongathandwa amadlozi akubo sonke sikholelwe futhi emadlozini ingakho ke sometimes kubalekile ukuthi umuntu uhlale ngokuthula ube right yonke into ibe grand ungabi wena umuntu ubanjwa ngapha ujeza ukuthi usekhuzwa ngapha uthi no akukho right nanokuthi lolu hlelo umuntu impilo simqala lapha khona engakabhemi yes kuze kufike lapha abhema khona so uma umzali noma uyingane uyayibukela ukuthi
hey idakamizwa idelelana chaos nje kunzima ila ubona khona impela ngoba manje ubona imigilamkhuba nezinto ezenzakalayo ongokuba yabona thina asikhulukazi kwamanje nje asibhema lama drugs yeah kusiyamke ngifisa ukuthi nomfana mhlambe ongilamayo like osamncane ngiyengifisa ukuthi ngihlale naye phansi ngumnyale and ngumnyale ngalendlela ukuthi ngimkhombise from my life ukuthi mfana wami if mina njoba senginje ngiyathandaza ngiyacela ukuthi ungakulinge mfana wami ube njenganami ngoba mina mfana umuntu ofile ebephila ilife ayisekho impilo ayisekho nginxa ukuthini ukuthanda izinto nama drugs egcineni manje buka manje impilo yami isiphansi kanti mfana wami if ulalela ufunda isikole and futhi ubalalela nabazali usayekude ukufa impilo yakho nje yokuphila forever many years futhi ukhiye ukulalela abazali ayikho futhi enye into ayikho into edlula ukulalela abazali uhlale phansi uyilalele uzwe yonke imiyalelo ekhulunywa uma nobaba ngoba ayifuna ungayilaleli impela angekulungela lutho wema siya namhlanje siphatheleni kahle baweni bakithi ngeke ngiye kakhulu ngathi nje qaphu amagama nje amabili amathathu ongokuba khona izitofu eseza ngivalele izigibagaba eziyinkinga ngalendlela ongokuba lento ongokuba yagcina isigaqelisa uma nomakhelwane kuphela kahle uma wezona kakhulu nomakhelwane kanje kulabangani bephuza ite futhi ndawona sasenza lesitofu and senza leli cala ngokuba sagcine manje kwangena nabazali egcineni abantu abangahlangani nale story and futhi manje egcineni segaxela bona ngenxa yokuthini asilaleli abazali that's why ngikhiphela amagama ukuthi kubalekile ukuthi ulalele umzali ngoba egcineni mawusunenkinga ibuyishaye kumzali yena impela umzali yes ingakho ke ngichaza ukuthi kunesinye isitofu esinzima kakhulu enganithi nje qaphu nginimekele ngaso ukuthi kwenzakalani from start ngize ngigcine nami sengigaxelisa abazali no bra wami lo impela ngangiphila naye omakhelwane kanje ekhaya futhi ngeke ngasuka la elokishini yeah mlazi ngihamba nabafethu engikhule nabo futhi ama out nje yabo alingana namuntu angabami nje yeah sisuka eMlazi siyakuphi emanzi emtoti angithi umakhelwane wami mesebenza emanzi emtoti esebenza emajaltini ngaphakathi equation girl yabo yeah ubra wami lo kuthe ngizwana naye kanje ubra wami ngakuba angangifela ngisho ngifela ngoba hayi impela akafuni lutho ngami kwana mangifuni lutho ngaye athi umfuthu uthi asibram la azi kunenye flow plan ngifuna siyidala ngithi kunethini athi mfethazi la iOLED shuthi libeka ukhiyekelesa yabo waseJardini la esebenza khona yabo yeah ngithe uma wakho ushukhiye kephi eshalofini noma kodwa athi awushesha eshalofini ngumbusi eshalofini ngithi mina ucabanga kanjani bram athi mfethu mina ngiyakwazi lathi kusebenza khona iOLED singahamba sekhona siyodlova showcase akho umuntu abelungu labo bakhona bonke bavakashila abekho lapha yeah engimbuze lo mfethu uneshongana nokuthi abelungu abekho ngale manzi emtoti la kusebenza khona iOLED la ngoba uyakwazi khona suke wavakasha athi mfethu hayi bra wami yabo nje baba ukhiye bebesale kwiOLED obvious nje beyoshiye kuma abekho abelungu bose bevakashile into enokuhlezi vele yenzeka iqala ukwenzeka lento yeah ngithi ma ngicabanga kanjani athi mfethu nxa uzizama ukugibela sigibele sithi manzi emtoti ngithi mina sihamba sibanga athi hayi mfethu usithoma iprogram sibu 3 list sihamba sithi manzi emtoti yeah sobona usithathana lezi zinto ezincane vele ezikhokhayo o laptop uma phone izinto nje eziphathekayo ngithi hayi ke flop asambe nisithembe sithi ala ngempela siqhuma sozama imali sithole futhi imali ukugibela sithatha nale out yami lo mfethu lo ngathini ulo ohlala kubo ngomunye mfethu wemesh into osibhema naye funayo ubra wethu na 2 bits igama lakho unekhanda nje lombhoqo bra wami kanje hayi kume umina upitso usithe nguyisi manzi emtoti sihlaba ama taxi spingo face spingo sihlaba ama taxi amanzi emtoti hayi sehlike manzi emtoti mina anamajaliti like umfethu lo singene komunye majaliti shuthi la majaliti lawa abeliwe nama fence ngina ngishuthi nginabelungu siphambane nabo abelungu la nababona abafana abaratheni futhi basakhombisa usabafana abancane nje abasafunda isikole singene ngaphakathi la majaltini yazi ngithe nje ngikabheke lutho ngibona ngamfuthu sepress button le kuvuleka igate komunye umuzi lo muzi usapha umkhulu hlambula ko 8 room kanje ngoba u4 phezulu u4 phansi ustairs iyavula igate umfethu ngibona kuvuleka igate ngithuke namisa ukhona la athi hayi khona la soze khona ngampela sidwale
hey mesifika la ngaphathi akho umuntu kwathi kutholakala ngisho izinja zakhona zikho kodwa siubona ngani siubona ngendishi yakhona le ibhola ukuthi kunezinja la nalendle yakhona yomdlwane lencane ukuthi la kunezinja kahle kahle lo muzi athi bafethu ayikhona ke la kusebenza khona ulethi nje walihleli ledladleni okhiye lazothi bale ekhaya kanti sina sizodwadla ngaphansi ngempela hayi mfethu abedonsa ukhiye abeqala ngegate lakhona leli sliding door yabo elivulwa kanje abe vule igate semthame beshane lokhuza nesicapha bezivuleka kamnandi sibe singena ngaphakathi emithi siyangena la yo umuzi omuhleni bantu bakithi ubabs and uyabona lo muzi lo ihlale belungu laba rich abamnandi abanemali and uyabona ukuthi soma businessman futhi kamlungu buka into eyenzakala la siyangena usithe athi bafethu umuntu akaye ngapha nangapha ngizomona uye ecameroni omunye dining room so bheka nje izinto ezikhokha lezi sweets aseyini eyikhala kahle ngempela hayi abethi shwi usithe dining room mina mase ngithi shwi ezansi emacameroni kanti awona ngizothi ngene passage la khona passage encane mengithi ngibona inye indawo le ndawo le iyehlela ilakhi idebhisi kanti mfowethu ngithi uyazi ukuthi abelungu kunezindlu ukuthi i-room iphansi underground leyo ndlu le i-room like i-store room like uhlala impahla engasebenzi kanti no akusona i-store room indlu like i-bar idayisa utshwala ngaphakathi kuyaphuzwa ngaphakathi phela kuyikona ukuthi like ibhox store ngoba amabhodlela ogoloko inani bekuyiyo nje la kuyitende zakhona clean ukukhombisa ukuthi into nje after mefike mhlambe evakashelwa abangani noma abangani bakhakhule nabo ulo nje qhefu Steve ashaye kanjalo ngoba kunana amathotho lezinto zakhona kusethiwe ngendlela etafuleni buka into esenzana hayi umntwana la ngapha ngithi hey ngiyabamba hayi khona ogoloko ababiza bodwa la and uyabona ukuthi labo ogoloko khona bayela ku 1.2 2.5 uyabona labo ogoloko ababiza akubona futhi labo abadeshwa cha ilabo vele abadeshiwe already othi uphuza kunuka igrape thizeni uthi uyawuphuza kunuka ipineapple uqala lo ogoloko kuwanuka sengathi amarula yabo labo ogoloko nje abamnandi ongekufake lutho buka into eyenzakala la mfowethu lo usithe ngibe qhamukela kuyena umthetho sithe yazi la sengingene kwenye indlu phela nje igoloko ngaphakathi namawayini yabo manje ngicabanga ukuthi siqoqele lezi zinto ezincane lezi thathe kamase sihambe sidlule lapha ezansi sithathe lo goloko abambala ababizayo sokwazi bedayise lokushini ngoba lokushini yasigoloko awudonsi uyimali bawuthenga cash kunabantu bakhona labashibizayo buka into enzakala la umfethu ngempela abeqala dining room agoqele laptop phela sathi nengane yakhona lencane HP lencane engaka alashe isikhwameni alashe kamnandi nama iPad la olalela ingoma lezinto ezincane sathatha ne PlayStation kona PlayStation le PlayStation 2 yabo le impela yengane lokudlala ama game sithatha nawo silashe isikhwameni bese sihamba ecameroni la khona nali zila ipova ama Adidas ama Nike ama i6 qukule yonke into silashe lapha alokutshela umfethu salayisha umfethu agcwala ampuku 3 ama-suitcase sayibeka la impahla phambi kwethu yabo nje asibekela phambi kwethu lezi impahla lezi umfethu usuke ethi kunehlalo nje lezi kanje lezi amaplango lezi amawudi labo lamaplango lawa kanje la ucobezela kahle sihlale phansi athi umfethu yazini akusithethe lo goloko suzu ungabi lo sindona namabhodlela sitshela ukuthi amawayini kanti ugoloko uyisikhathi sitshela ugoloko kanti amawayini athi umfethu hayi no awushaye nawe so Steve sizwe ukuthi unjani ngimpela ngithi qhip ngithi ngiyawuzwa lo goloko umnandi umnandi lo goloko sengathi ngazi ipineapple angazi bani ngaphinda na shot qish ashaye nomfethu nami phinde ngishaye futhi okwesibili ngithi ayiside uphi ungishayele kokugcina aphinda sha hayi we ngicela ukutshela ukuthi futhi sasha mhlambe itifi ezu 333 lapho umuntu eyedwa yazi mfethu konakala ngokuthi shisa ugwayi inkosi ngathi ngishisa ugwayi ngezwe ikhanda lithi zwi sometimes ithi abe ngishaya phansi ngabe sonke salala flat sonke ngokuba sashawo lo goloko wasidakwa sonke salala flat emva kwalokho buka into eyenzakala la awunje sidakwa lo goloko silele lento yenzeka nini yenzeka emini lentambama abelungu laba abavakashile bazobuya ngakusasa olifanele libuye lize emsebenzini kodwa into eyenzakala la mfowethu sadakwa lo goloko ngokuba sagcine silalile khona la umlungu wasifica nempahla zakhe khona la ngaphansi sesiyilayishile phakathi hey ngesaba into eyenzeka lapha la mfowethu ngokuba mfowethu buka ke yabo nje uBrauma ngazi ini yamvusa ongokuba ngezwe ngaye ngikhwebe masiya ngithi hey mfowethu sisala ngithi mina sesikhule kudala selokushini hey kanti sisala ngaphakathi echatini sidakwa lo goloko wakhe suphuza ngayizolo
cabanga lento yenzeka nini manje yenzeka ekuseni abelungu nabo sebebuyile buka into enzala umlungu mevula igate methuthi hayibo kanjani igate yalikhiwe ngophela yabonakala isetting into zivuliwe gengeleze kodwa manje loku aluminium kwi-glass valiwe thaqa umlungu avela abona ukuthi engingabona ukuthi abalanga ngaphakathi endlini umlungu avela abuyele back square endlini lapha lokuzana emotweni la asuka ngakhona athi mebuye emotweni umlungu lo avela aculela ngaphansi kwelokhuza khona lezi imoto sothi inamaboots lawa sengathi inama BMX lezi imoto lezi entombi lezi zamanje ama X5 X5 shuthi la mevula lokhuza iboots ngemuva abefaka isandla la umlungu avela akhipha impahla enkulu into eshaya ngamapopo uthu kanje uphobolo phamkani lo uthothi unembobo ezothula lezi evulekile kanje ndoda usuka ubamba simthame ebuyela ngaphakathi wathi ngene endlini engene nje wathi ngaphakathi shuthi nathi mfethu vele sezizwile ukuthi unomuntu ola ngaphandle osengenile ungena ngaphansi ngoba sizwa isindlela isicabha esikhala ngaso ukuthi ungena naye rough uyasikhahlela isicabha hayi mfowethu akekho watshela umuntu sizama ukuyophuma siyophuma eminyango siyophumela cabanga ngoba futhi ngathi umuntu yabona umuntu ebhekene nenkinga ngempela into ke manje isilulana ukuthi siyophuma ngomnyango lo wasekitchen inkinga okhiye baphethu baphethu usitheka naye ubashiye edining room la singene ngakhona balenga ngemuva estabheni buka into enzakala la yabona sithi sijaha ukuphuma eminyango esithi siyaphusha istabha sikhiyo usithe simbuzo okay bangemuva phoqa kufanele sibuyele emuva kuyena lo mlungu sathi sibuya nje hayi mfowethu wavela session sayibona ngobulldog khona lezi imaki lezi ezincane yabo lezi zinja lezi kuthiwa yini smart one lenja lezi ezincane khona lenje inamadlebe amade lokufushana lo unenkani ukholozayo pitbull yes hayi mfowethu mina sathi engangizwa ke mina yabo mina iphutha sathi engangizwa ingiqeda amaqakala yeyila iluthi idonti ngathi ngiyikhahlela nje yaphinda abuya aba nenkani iyagoloza umlungu ongokuba mfowethu vele ibackup eseyibizile sagcola ngama security wonke sesingongile ngaphakathi egcekeni lalomuza lomlungu sabanjwa sonke and then futhi mayibathuka nabanye ukuthi angubengane nje lezi labafana ngikhumbula kahle angino 16 17 lapho ngompela ngasayintwana wona lapho futhi lapho sasonta ngasasilingana buka into eyenzakala umfowethu lo usithe bayabuzakala okay wena ke ndoda okay ubazathi bala ngophela labo okay laba sibashiyele ugel osebenza la ngaphakathi esekabe kuyatholakala ifile yokuthi kahle umfana lo okay ubantshontshela uma wakhe lo osebenza khona la ekhaya buka kuma sibamfonela uma wafonela uleti lakhe lomchiti sanibona njani yebo shuthi la sibamba abafana bengenela endlini kanje uma vela uleke street avilanga ukuthi uzothini buka sefanele manje kaphoqa kufanele ahlaba itaxi agibele emanzi emtoti thina sesigubhe sesise police station siswa kuphi esiphingo yasabona ngalodi lifike esiphingo lizosibheka epolice station ongokuba lalamba nobhuti wami omdala naye ke ulokhuza uma kasithe bazosibheka phela bazoyithi wasiboshiwe siboshwe kupha ngaphakathi ejaldini ngokuba oledi even ngisho kwemanje abazwani nomakhelwane na umalo ngenxa ukuthini thina sabaxabanisa kahle ngokuganga kwethu ngokuba umana baba bangani kanje noma kasithe egcina bangasazwani even ngisho namanje abazwani ngenxa ukuthini yokuthi mina ngathatha ubra wami sahamba sayoganga kuba kwasithela sisebenza khona oledi lakhe buka into eyenzakala la uma nawo makasithe bafike la basibuze ukuthi benze njani bayasibopha noma basitethela athi umlungu hayi ngoba izingane futhi isancane and then futhi ukuganga lento abayenzile and ngokuba lezi zingane lezi zisindele ukuthi kahle akadubulanga ukuba udubulile bezolimaza oyedwa phansi noma kushona oyedwa noma kube khona obuvelelwa inkinga ongokuba kusinde ukuthi ashesha abheke ukuthi baba ngaphansi nakusethola ukuthi izingane lezela naze iphuma ibaleka zidlule ukuthi uphuma edani romantic vele okay baselele emuva nakuse ngibabamba buka into enzakala la mase thina uma okay ngoba uthi ka ubaba okay ayikho inkinga manje ke umfana ke lo omunye uthatha okay wenze njani ngani mase hayi umfana lo ngoba vele ulethi lakhe okay ubasase kuyena
uspan sukela namhlanje siyamphelela waqoshwa kanjalo uma kasithi waphela kanjalo umsebenzi even ngisho manje akasebenzi uhlile ekhaya uma sithi kuyimanje ngikhuluma nje ule ekhaya akasebenzi uyihlalele ekhaya ngenxani iyethu ungalalele egcineni sigcina sesenza into ebhedayo sengisho lokona ukuthi izitori sometimes ezinye zenza into ezizenza really ngampela kodwa manje ngokuthini manje sesigolile sesibadala ayikho inqubekela phambili if muqhubeka uganga wenza into ebhedayo onginalokho cela if abantu bakusize umuntu inkinga noma ucele abantu ukuthi bakulekelele if musama mhlawumbe umsebenzi ungawutholi abantu bazokusiza ngeke ngawutholi umsebenzi emhlabeni nqwaba umsebenzi iqhamuka ngapha nangapha unokuthi ngisebenza into ebhedayo ongokuba ke baphela kanjalo kuma sithi waphela umsebenzi ngakuyena wagxoshwa nami futhi edladleni ayibangibulala ngenduku ngalendlela ukuthi ngafunda isifundo ukuthi nangelinye ilanga manje kuthiwa khanjeni kokugangwa endaweni wrong ingokuba njengokuthi ngizongithatha uBrown uze samhluka ngamakhelwane nokutshela nje ukuthi hayi Brown lento eyikhuluma kumina uyicabangisise kahle ngoba manje ngawufunda isifundo ukugangela into ehlangene nabazali futhi ekhaya ongokuba uma wangiyala wathi umfana wami if mina mengishona uzoba nenkinga ngoba umine kumelayo isikhathi esiningi emacaleni owenzayo futhi ngampela uma uyena dengimele emacaleni engikwenzayo anzima ngampela ongokuba ikhona iflop engayenza sengichaza bakithi ngestory sangampela ke manje sinye ayawuna lesi sinzima kakhulu manje bakithi ngifuna ningidlalele kahle abantu bakithi manje wemase uyabona kodwa ukuthi ukuxoshwa kwakho umphakathi phela ngithi ngoba kahle kahle usubuya isibili kanje abantu sebekuthanda kanje babekuxoshe bona kuningi osiphathele khona nokungabasiza futhi ukuthi ekugcineni ugcine kusiza bona angithi uyabona njengamanje into ayishoyo ingane ifike ingamlaleli umzali kodwa futhi uma isinenkinga inkinga kuphinde kube kamzali abazali yes kuba njalo vele egcineni that's why kade ngikhipha lamagama ukuthi mengicela nkosiyami ukuthi umphakathi uhlale nezingane ezincane uyiyale njengoma nobaba bayiyale from isancane ithi khula ingane iyazi ukuthi ifundisiwe ekhaya ingane iyaliwe ekhaya iyalala imiyalelo yoma nobaba ekhaya ngoba if ningayelala ngalo myalelo shuthi isekude ukuphila engokuba ingafshona nomnini ngoba manje kahle kahle igcina siyenza into ebhedayo wrong ongokuba nami igibagaba esengiyabhekana nazo from emphakathini mina bo la ekhaya elokushini emlazi ngihluphe ngalendlela abantu bakithi ongokuba yabo nje wangivela from emafonini nani ngenza from izinto ezibalekile njengana le into engenza manje khona abantu abangibuka kwemanje abakhona emlazi ngale ngasekhaya bathuwa kwamanje bangibona ukuthi awu lo sikhothe usaphila emhlabeni entsha isaphila yini imkile yamkhuba kade ngiyenza yazi mina sengenza enye into ongokuba omakhelwane engikhulele phambi ngoba bazingisho abazali bami umana nobaba nabafowethu laba abadala nginami ngike kumunye umuzi ngathini fike kube sekhaya uqiniza imbili bese kuzoba ikhona kulomuzi kunomunye ubaba owengikhonzile lakhe sengizisa njengengane yakhe ngoba lo baba lo ngathini wekade esebenza Coca-Cola manje mina ukubuya nama drink yabo lezinto yabo eziphuzwa yabo za Coca-Cola ngenxa ukuthi ungikhonzile sengizisa njengengane yakhe and uyona that bengithuma mekuthiwa siya now 50 rand ngithenga card lagesi kanti ngendithi ngizokwenza iflop yokuqala ukugcina ngenxa yokuganga ukurula ama drugs ngike ngafika la kulo lidladla ngafike nganokha ngisiqonqo ekhaya njani ngenxa ukuthini phela ngithi uyazi emini kwenza ukuthi abekho abantu abadala mhlawumbe bayemsebenzini izingane ezikoleni kanjalo ziyofunda ukuthi akho umuntu nje emzinyo umuntu qonqo ekhaya hayi ngingasabeli umuntu ngibona ukuthi yazi ngiqalekile manazi angaze ngipemile kusukela ekseni lapho ngakayibhemi ngikhumbula kade angisabhema leli kuthiwa iphilisi iMendrex le okuhlephula ibhodlela ufake konke nogwawu mix ubheme ndawonye leda kwanayo uconsa amathe uweqimpa eqinti phansi ngokuzuza ushaya itop isishaya standing uma ngunyawo lodwa buka ke into eyenzakala la kamakhelwane menginokho okay ngingakhuluma umuntu ngingasabeli umuntu ngibona nami uthi okay alright vele semina abantu abekho bayemsebenzini kwathi kuthulakela ngasekhaya yathulakala ke mina buka into engenzayo ngivete ngishawu reverse nje kade nginoka ngishawu reverse ngiyahlahla like 3 step 4 step
it's 1 2 3 step ngibuya ngenye ikick na door ngiza ngonyawo kanje nge-flying kick ngize sicaphe nalikhi beta gathi kulomuzi oh boom ushaya isicapha sivuleke ngelezi ngokuba shaya nangale wardrobe gcine ukuthi ungaphakathi ngene ngaphakathi emini ngiyafika la hayi madoda hayi man yakuhlipha yakho should baphume kusengathi bemsebenzini kuphuthuma yabo nabanye besikoleni ngoba yabo ngisho amanzi awachithiwe lade gezwe ngawo engingena ukuthi ngingafika la ngaphakathi okay ya namanzi khombisa ukuthi umuntu ade geze kuseni ephusuma emsebenzini ngithi ngiyabuka okay nazo izinto zimahliphi even ngisho umbhedo oqondisiwe uclean awukhombisi nje ukuthi umuntu okade nesikhathi wandlala kahle mase phuthuma isikhathi angazi ukuthi ngatshelwa yini ukuthi angivetane ngoba imali sometimes useqiniswe ekuthiwa uyihokela ngamakhala emisigebengu uyizwa ngumdidi nangamakhala lokuthi le mali la kahle kahle lenuka khona inuka ngala sengathi ngizwa ngempumulo buka into eyenzakala la yabo nje ngidwadla ngena la ngaphakathi ngithi la eCameroon lelo baba wale ekhaya lo ngikhonzile lo impela and lo baba lo senze thezela kwengane yakhe indlela ngithembe ngayo yabo mengithi ngiyangena la eCameroon lakhe kube contest awuqonde lapha ko drop ngiqonda ko drop ngidonse nje linye ishalofu elincane ngalibe la ngaphansi ko drop ngithi mengidonse le shalofu emfowethu linemali phakathi le mali le angazi ubaba oyibekeleni noma oyibekela ukuthenga imoto noma le mali inkulu angiyona madlana hayi ngiyona madlana ngithi mengithi envelope le inkulu engake brown ngithi mengidabula ngithi mengivula phakathi inemali envelope and ngizwile indlela esinda ngayo ukuthi ayingeke something la ilaphakathi ngoba and manje uzubona ngempela kunamafoni la u2 lamafoni wasadumele phone le ekuthiwa yini khona lamafoni lawa yini i-D900 D900 Samsung wasadumele amafoni nama 250 yabona amafoni nje lawa kudala lawa shuthi ngithatha wona lo mafoni uthi ngithi ngiona le enye ngithi ngiona le enye ngenxa ukuthi le enye sengathi efelwe ibattery wathatha uthi unga-513 Mingithi ngiyibheka le mali yela la ku 3 blocks some change. Ibe ngithatha le mali ngi5 by 10. Mase emva kwaloko ngiyakuphi ngiyala ngasemnyango yabo. La mungena ngasemnyango kune TV. Khona ama TV la kudala ekuthiwa nama black and white yabo lama koyigubhu la nesinqa ngibone yona ngithi ayabo le noma ohleze ngibangela isitefu esiphingo njalo ethi ufuna iTV lesigubhu no 250. Ngivele ngibone ukuthi ayina le ngiyiqukula ngathi ngilahla lapho phela la ngilahla khona ngicine ngithatha iTV into ebonakala kwanti umuntu nje into emphakathini encane efaya emaphaketheni awunakeki mina ngifuna ngiqukula iTV le angiyikhava ngisho ukuyikhava nangesheet iqukula lahle ngithwala ekhanda ngithwala ekhanda mengithwala ekhanda kwenzakalani lapho yaphuma eminyango nje ngiphuma eminyango ngidonsa isicabha kancane nje ngiphuma kamnandi kanti ngizothi ngiphuma nje kulomuzi ngiphuma kaphela ngisho u2 minutes nangu makhelwane walomuzi walo baba lo uyangibuka uwashe isitshe sekuseni plus athi hayibo wesiya uphuma apha nalo TV ngithi nengithunyiwe ngiphathisa omunye umama ngala ngiqamba amanga koyona le TV le ngikhiphe la kulomuzi kamakhelwane hayi ngempela ngihlaba itaxi esiphingo la siphingo okulutho ngihlaba itaxi esiphingo ngifika esiphingo ngifika nangilo mama ukhona nawo sandifika vele kuseni kusayela ko 10:11 awuma unjani ngiphethe le TV athi yona le mfana oyiphethe ngithi ngibe ngiphendula ibuka lo mama athi mfana 250 anginawo kwamanje no 150 100 ulanda ntambama ngempela nguthathelo hayi mfowethu ngoba ngathatha le mali ngihamba ngawubhema iphilisi ke le nolofa sabhema ngaze ngabuya ntambama ekhaya kanti ngibuya ntambama ekhaya isijampile isitofu sekuyaziwa ukuthi umini buka ke la ngiflophe khona angithi uyazi ukuthi ekseni izingane emajiqeda ukugeza zesikoleni ezinye inokuchitha amanzi lapha ngomnyango majiqeda mhlawumbe uxophe into enjalo kanti mina njengoba ngiphuma la umnyango iOll Star engikuyigqoka iyaziwe iConverse ngingayona Converse kube dikisi ngoba yona amatekade ngiwathanda la nje ngiphuma eminyango ngithola le TV ngivele ngiyathela udaka kusala iteki lami lithi ubani usize 5 ngiyoku size 5 umina kuphela la nasemadladleni ogqoka usize 5 ogqoka futhi idikisi buka into enzala la nje okay ngifike edladleni hayi kamnandi bangijumpisi nabo ukuthi hayi khona isitofu sesifikile la kanje konakela hayi ngithiwa usiya kade sikulindile even ngisho uma ukuphakela ukudla kube hayi nami nje ethi hayi ziyasha grand yazi ngithengi sahlapha wathiwa
siya nakudla kwakho sicela udle bandla hayi ngibe ngidlayo ngichazi ngathi hayibo ngase ngincingwa ngawe ngicela ukudla manje kwenze njani kuthi ngiphume ngifohloza ukuthi ngiphume ngibale kuwe khona ethi hayi ungabaleki ngaphela uyazi ujethi ihlahla yakho ebucayi buka into enzakala la vedane kwenzakaleni uma avela suka athi ba esicapha befaka umshudo athi wesiya ungakakhi ngisho ispoon esisodwa cela ushiye phansi lo kudla ngicela ukubuza iTV yabantu iphi nemali uyithathile yabantu hawu ma uthathe lapho lo ngwamina ma mengingekho iminonke la mengingekho mukuphi iminonke ngishosho iminonke mungekho hayi shosho ma mengingekho iminonke la mina ma ngihambile nana bafowethu sale sawudlala ibhola egroundini siye sabuya manje ntambama lo sihambe emini esekuseni athi uma lalela emfana wami lalela okay manje ngisathumela ingane yobiza umakhelwane kanti azibiza ibiza lo mama lo maka sithi Mbiso umakhelwane kanje lo sesitshontshe kubo uzobiza yena umakhelwane kanje uzombuza ukuthi uyena usiya lo uyena othi umbonile wavele nje wathi siya futhi ungachaza ngicela ubuyisa iTV yabantu ukubonile mina uqubulile emini kapha ile ngaphi uyithole ekhanda hayi ngibamba ukuthi ayijambile akusekho ukuphika ngwavele nayi vele imali sengidlile kodwa ngidlanga yonke angisadla mhlambe half kanje ngoba le mali ihlambelela ku 1.2 yasangidlile ngibhempilisi nolofa nje laba engilokhuze ngikhula nabo buka ke la ewumavela angachazi avela bedonsa imvubu la ngaphansi angiqeqe kula fa athi unamanga uzoyikhipha cha ngiqhutshwa manje ngiswaphi ngiswa kubo kwalo baba lo uyena ongikhonzile yazi ngathi ngiqhamuka nje siqhamuka ngasemnyango wavelwa nikhanda wathi hawu kanti uyena lo enizingilethele yena ugqekezela emzini wami wathi awusiya kuthembe kanje mfana wami wena sekusetshenziswa la kwengane yami ngikupha ngisho imali yami every day kanti ngicabangela ukuthi egcineni uzongigqekezela emzini wami yazi lo baba ngathi ngiyaphika wathi ayike into ephika awusiya yonke into efaka sibugcwele nangu umama uyasho uma sithi ukubonile uphethe iTV ekseni and futhi ukubone ilanga liphumela lonke abantu emini kabhamu bebebuka ukuphuma la uyithwele wahamba ugibela itaxi akekho umunye umuntu la osaphethe iTV ebonakalile wena kuphela and then futhi siya umuntu la ongenela ekhaya phambi komnyango ubuka lapha kunedekisi itiyo usize 5 manje wena ngicela ungibuze uyiphandule ubhala ulimi ukuthi umuntu ugqoka idekisi uba manje nje wasihlangene ngayo kanti ngithi mhla umina ugqoka idekisi akekho umuntu siya hayi kabi ngoba uyaqhubeka kunenkani uyaphika udle iTV uyithathanga mesicela ukuthi uyobeka just unyawo meke unyawo lalingana siya nalo latiku lo yo sokubulala ngento komfana wami hayi ngempela buka ke phela manje ngiyaqhutshwa ngiswa phambi ngomnyango la echitha khona ingane amanzi igeza kuseni kusala unyawo iteki lami leli hayi ngempela ngithi qava ngithi ngizama ukudlulisa ngifuna libe phambili libe extra kancane kusala igap la ngemva uthi hawu ilona hawu lo hayi mfana mayikaba yebo awusabale ngani ngizobona kanjani ngungiwe abantu lo khona badala umphakathi kuhlangelwe and uyabona ukubaleka kwami la ile ngiyona khona kakhulu ngoba manje bazongijaka bangibulala ngamela buka ndenza avela nje lo baba chayi kabi mfana wami cela ungibuyisele iTV yami nemali yami phela ukuze nje sikhulume eqala hayi ngempela ngikhuluma ngiqinisa imali bese ngidlile kanje yenye uhalf kuthiwa yiplay enye hayi fakusandle masendeni kuwena bungu eandini kuwena ngibeke la kuthiwa yonpela and iqondile ukuthi le mali yakhombisa ukuthi iphuma ebank iqondile ukuthi yakuyona le mali efonyozekile iqondile lo baba sengathi le mali futhi khona ayibekele yona ebalekile buka into enzakala la okay ngiyikhipha le mali okay sekusho iTV iyona esikhala ngayo amafoni lawo uthi uvela amafoni abhedayo angabizi futhi le enye feel anginendaba nayo into engikhala ngayo iTV ayiphoqeke manje usefanele sigibele imoto lo baba siyaphi sisiphingi buka lo usefuna ngifake ebhuthini ngemuva ngibopha ngama cable tight ufuna ukuthi uyasaba uzobaleka mina ungifaka ngemuva ebhuthini ufuna siphi manje siya lo mama lo osesiphingi lo sokudesela iTV ngathi ngiqhamuka esiphingi uhalf wequarter wale mali le angikayilanda ngithi unginike 150 wasalo 100 yase ngibuya manje nabantu abazolanda lezi zinto ke manje abayifuna abanini bazo buka into enzakala la yabo nje wasiqhamuka lo mama eyabethuka nawo thawu mfana kade la manje nje emini sekuseni kade la lo mfana ezongidesa iTV siqhamuka nequlu engakala abantu and abantu engihamba namhlanje more than 6 ngungiwe ngapha nangapha ngiboshwe ngecable tight ngemuva kanje
uFan Dam hey babona futhi ngingabaleka ngempela if uma ukuthi ngempela abangigadile ngoba babona ukuthi ngilindele noma yini buka sekuthiwa sawubona manje yebo should last nenkinga la umfana lo uqhekeza ngamakhelwana nje kanje nje TV and lo baba umntontshele nangu umnene we-TV umntontshele namafoni awu2 konke ukwenza ngithola sekushoda i-TV kuphela alo mama wengane zami ngiphikisa impela vele ingane zami manje ngazazi igangini lo TV angakayisi ngisho ekhaya nayi ngaphansi kwetafula lo mama ngithi unetafula dayisa anayi la ngaphansi kwetafula isikhave nange plastic lo mnyama kaDotax uyambona selungiselela ukuthi nje meshayisa ntambama iyobuka iyobuka buka into enza la umama lo wavela thina time mfana wami okay imali yami yize noma ngeyisaphinde ibuye ayikho inkinga kodwa mfana wami ungaphinde nangelinye la ngidayise into entshontshiwe ngoba mfana wami ucishe wangikhatha wangibulelisa wangibophisa mfana wami ngento engahlangani nayo kodwa manje ngisihlangana ngani ngenxa yokuthi ngiyithenge kuwena mfana wami sengisho ukuthi nangelinye la ungaphinde udlale and futhi mfana wami ngihlanga ngikubona ngiyokubulela ngezami izandla ngicela nje uhambe le usuke leduze kwami anampela ngithi hayi khuleka mama ayikho inkinga ubaba lo ebengithatha ebengibuyisela ebhusini usothinti wena ila ngakathintwa ngisayokhomba and ngiyabona futhi vele isigcino vele lokho ngeke ngathintwa hayi khunyo ngamnandi trust suke siphingo ngiyongena ngale imali kwazi uma routine ka you singene ekuludi eladlini sifika ngasekhaya amnandi sehle emotini baphinde bangiqhube siyibuyisela phela ngithi lo muzi kalo baba lo esihamba ngaye ngemoto asifika amnandi endlini hayi grand to amfana okay ngaqina ama-cable thathi ayibuyisele eplugini i-TV lathi ikhona kuthiwa ibuyiselwe yimina manje ngiyayibuza ngiyayiphendula why kuthiwa kuba mina ngiyibuyisele eplugini ekubeni i-TV intshontshe usingiyibuyisile awukhanga yabona ukuthi ekhona nje uzungu engikhandelwa lo hayi nampela ngibuzange elangeni ngathi ngiqeda ukuqaqa ama-cable thathi ngiyiqukula i-TV ngiyifaka lapha eplugini ngathi ngiyibeka kwi-room divide ngisathi ngiyayiqhuma nje hayi mfowethu ngezwe ngento isho la esiphundu isagila awume ngishalo baba ngizosathi ngishawe njulweni sathi ngizoquleka ekithi phansi ngiyiwe yabona ngiyiwe avela khale yazi abantu abadala uma athi ayingena ngibulala izinto ngoba ibuyile ngeke ngisikube isidingo sokuthi umshaya yabo nalo baba vela abona ukuthi kona ngempela konje sesiqala sisumshalo mfana kanti umphakathi vele uhlaza ngami umphakathi vele usafuna lutho ngami usukhathele sengiqedile athi hayi unama wakhe vele ingane yakhe siyazi uyayivuna iyisela yinja le umuntu okubulawa hayi bangibulala ngendulo ngathi ngivuka ngezwe ngento ngempama ngathi ngezwe ngiright ngakushawa mfowethu ngalendlela ukuthi hayi kona igazi aliphuma ngabe ngiqamba manga igazi ayaliphuma kodwa wawushawa ngempela ke lapho ngishawa ngalendlela ukuthi ngiyatutshwa lezi ndawo lezi ukuthi amathambo omzimba afohloka phele ngicela ukukutshela ukuthi yabonga kusasa ishidi leli ngangidonsa ngamazinyo kanje ngingakwazi ngisho ukwenzani yila isidumo ngokuba ngisho uma iphalishi wengifunza ubusuku nemini ubusuku nemini ngoba phela kudla kwesiphunu kungahlafuneka amazinyo embokomboko ngakho buka-ke okay ngayeka ke lento ukuganga la komakhelwane eduzane buka-ke la sengiqala khona ubugebengu lobanga ngempela ayinto sengibhema iphilisi buka-ke olova la bengiphila nabo nalabo engifunda nabo esikoleni sesiqala ubugebengu from esikoleni asisenzani esikoleni sethi nokubamba iy'ngane zesikole inkunzi cabanga ukuze ubona ngempela ukuthi sesiqala ubugebengu lokunzima ngampula sigqoke i-uniform nathi shuthi manje umuntu oseyidakamizweni akuphazamisi yena kuphela ekufundeni kubuye kuphazamise nezinye iy'ngane and futhi iy'ngane e-wrong ngalendlela ukuthi iy'ngane futhi ngabe zikude ngempilo kodwa manje gcine nazo seyiphazamiseka ngenxa yalama-drugs lawo yingakho sometimes ukuthi if umzali unoma ubaba umama hlala nengane yakho phansi from isancane uyiyale mntanami ngiyacela ukuthi ungalingeki uzwane nabangani aba-wrong ngoba abangani bazokulahlekisa bazokufaka esigodini sokufa and futhi uzofa ngempela ngoba ngane yami emhlabeni esikhathini samanje abantu bahluphile and ngokuba ngale ndlela ukuthi abantu sebekhathele if mubi kubamba uganga noma wenza into ebheda bakushaya bakubulale abakuyeki bakhathele abantu bakhathele ngale ndlela ukuthi baqake usathana ngokuba if bebekubamba ngeke kuzwela ukuthi umncane umdala kanjani uma waganga nje baqeda ngawo ngoba bakubona ukuthi oh shuthi kahle lo ugcwele ubukhotheni ekhanda ndethwa imbewu embi imbewu embi le akalungile lo muntu emphakathini senibambe ingane enkunzi ke yes ingane zesikole ade sifunda nazo
mase sinomkubo ukuthi sime egate yabo nje wasime egate sinokuthi ingane mhla ziphuma ngizazi isuke iphethe amafoni ezinye isuke ibukisa kuba phela ingane zomala ingane usuthi kube ikhule impilo right esuthi ibhotele i-rich kubo kwamnandi bathi ngoba amafoni lawa abizayo thina mesuma egate sibe sibo-2 omunye umntwana engizona nekuthiwa small iphatha u7 stop the ho lo mase ubizwa ngokuthi stop the ho lo mkhulu umngaka u7 lo phatha uRambo lo emove ubo lo ummese lo phatha uRambo lo emove lo umuntu omngaka mesiphatha wona yabona nje mesithi siphume egate sime la ngithi phela umuphume egate esikoleni la kade ngifunda kusona kwaMathanda High School kaBBM Mlazi lapho uthi uphume egate nalo linye ihlathana encane ekuthiwa isembokodweni muwele ibridge wele lehlathini manje zonke ingane lezi zifunda la zimenqamula khona le bridgeini mesigepha le bridgeini sibambe inkunzi siphuce ifoni siphuce yonke into imali kwasana ayiwa gcina impela ingane zesikole zonke zayikhathala ukuthi no ngeke babili abantu abasibamba inkunzi njalo mesiphuma esikoleni basiphuca amafoni basiphuca obhaka basiphuca imali bahamba ocomplain esikoleni ukuthi sesiyasaba manje kunabantu abasibamba inkunzi kodwa abafunda khona lesikoleni wathiwa bakhombeni wathiwa siyabasaba ukubakhomba no-team baphatha le mmesele nje stop the ho buka into enzakala lana kanti ngelidate nobra wami sothi sibheme iphilisi khona lesikoleni ngale kwemuva kwama class kwindawo esikhothana nje ihlathi kanti vele basiplanele lesikoleni zonke ingane zesikole behlangene nothisha ukuthi basibizile amaphoyisa i-dog unit ngicela ukukutshela usathi sibheme iphilisi ngisida kwephilisi nawo bra wami lo sezwa ngale nje lekuthiwa bulldog lethi hum le empeleni amehlathe inkulu le kuphathwa amaphoyisa la i-dog unit hayi mfowethu ngicela ukukutshela ukusabaleka nalo mfowethu sijahwa amaphoyisa sibaleka sibhekezana khona ngisho ayaphethe ibhame enkulu sabalesa ngene elinye ihlathi elisiza nje sesikoleni lele ngitshela ngaleli ngasembokotweni sathi singena ngaphakathi ehlathini hayi mfowethu ngena phakathi sazashona phakathi emfuleni la kusho ubona ngathi la kumnyama ingisho iphoyisa ngelingene kodwa bathumela udog lo umpela osha ngamadlebe acijile lo maphoyisa kwathiwa session hayi mfowethu wathi ungena ngaphakathi la hayi mfowethu sho naye ingane zesikole wathi hayi basakhona lamuntu abangabaleki badla ngaphakathi ehlathini belo bethi uthisha hayi abasekho lamuntu abalekile kuthiwa hayi basala yabona ubra wami lo ngangibhema naye iphilisi yamgxavuna inje bulldog yamqeda lezandleni ongokube yabuya nesigqoko sakhe uqotoyi ubambe ngezi ngamazinyo kanje yafika ulahla phambi kwamaphoyisa kanje yawufela phansi abona amaphoyisa uthi hayi nje ubuya nesigqoko lo bantu basala basakhona ngaphakathi buka mina ngivile ngiyabaleka ngigibela esihlahleni angidiyazi uthi nje ayikwazi ukugibela esihlahleni ubra wami lo angithi imcindezele la phansi imbambe imgxavuna imluma izandla lokho efika lo mluma izandla amaphoyisa azangena naye wola ngaphakathi afica ubra wami iminje imbhizi imgxavaza izandla lezi simqedile igazi ongabona amazinyo la mina ngiphezulu lesihlahleni hayi mfowethu ngabona ukuthi yabo la kusiza ngoba ngeke ngikwazi ukubaleka ngeke ngikwazi ukugquma mengigquma ngigqumele njeni ngcono ngiyilethe mina ngathi I say I'm there I'm not anywhere I'm there sir khona nephunla lishaya ngisho bengaka eliphethe isibhamu esikhulu lo impela elihamba phambili futhi wawubona ukuthi yabo lapha yakuba impela le nje abayithumelanga impela yabona sasihamba kakhulu ngathi ngiyiveza wathi there in a tree wathi come ngathi ngigqumela phansi nje vele besebebambile nalo mfethu lo sebembafake sengisho nangoZankosi ulele ngesisa phansi buka into enzakala awonje ngigquma vele lingilindele leli bhunu leli jabhangi likhulu isikweqe labe lingigxavuna nje kanje lingeshet labe lingibamba lingibeka phansi ngicapho ngibeka phansi labe lingibamba lingiphendula ngifaka uZankosi ayi sathi siqhamuka lesi siphuma ehlathini siqhamukele ingane zesikole ezisilindile nothisha ziphethe induku lezi zemshanelo lezi athi bethathe emakhishini yoyo zisho ukusiqeda ingane zesikole ayizisho ukusiqeda uthi wayibona lapha bashawe becosha amatshimbo kodwa thina besijaha ukushaya akusasizwa amaphoyisa kuyiwona futhi yazi ngicela ukukutshela ukuthi lathi iphoyisa livula ivan ngemuva le khona amaveni lamakhulu lawa ama 4x4 lawa ama Hilux la uthola ukuthi ama wheel cap uthola ukuthi asha ngecapha lezi impela lezi zamaphoyisa wathi elivula isicapha iphoyisa
hayi mfowethu akekho watshela umunye ukuthi asingene sayibonela thina ngisuka ngo1 ngisho ukuyovula umnyango ngiyongena phakathi kulutu abe ngingenela mfowethu abengena sabe sihlala phansi sabe samba ungasiboni bawusibulele ngane zesikole ihlaza ngathi asho Seniyayisaba manje. ngiyakutshela nje ziningi phela sikuhlangene sekuyiforum buka iphethe ngisho induku zesikole lezi zokushanela buka uma usuthini ulokhu uthisha lo principal atshela amaphoyisa ukuthi hayi kahle ingane zonke ziyacomplaina ngathi ukuthi siyibambe inkunzi last week sibambene sayiphuca amafoni and bachaze amacala ethu and okube ingane esayiphuca amafoni lesikoleni yaseyela la ko 16 noma 18 siyibamba njalo usuku nosuku buka okay amafoni vele lawa seyadayiswa imali zadliwa kwaphela wathi okay ngoba amacala vele abavulanga ayikho inkinga laba senze njani ngabo wathiwa laba badinga ukuboshwa bohlala ejele futhi asisabadingile esikoleni sonke isikole silemlaza abasadingakala siyasayina Badingiswa. sadingiswa ongokuba mina ngasiya kanjalo isikole from still now isikole ngazivala nje lapho ngathi nomo isikole ngavele angeke ngisalungu ngale ndlela ukuthi abantu basekhaya bakithi nabo basayina phansi ukuthi siya wena akukho la sesokubhalisa khona ngenxa ukuthini suqakile ngokuba wena sikho isikole sesokwamukela bakusayinile phansi from ukuthi wena umlazi wonke asikho isikole Bayabonga. yes bangidingisa ngadingiswa kanjalo ngaqala sengena kulokukhotheni ke lokubamba Wacaca manje ukuthi hayi sengasabambeki phela lapho phela ngithi lapho la sengasabambeki khona ngempela ngobani kahle into esingishaya asengishawa yini angisafundi sisikhotheni ngibona kakhulu kwafika washona uma emva kwaloko washona nobaba kwaphoqa ke manje ukuthi sikhula sabafana ekhaya sekugcina sesingena ubugebengu ngalendlela ukuthi buka ngobe yabo nje sesibo 4 yeah Sifiso Busana sizobusiphe umina okay laba wo2 abagangi sibabili esigangayo vo edladlini sibabili la athi kutshela ngayishoshoba nesihlana lemkhaqweni ubhuti wami bese kuzoba awukumlethe la uyakwazi ukukhuluma naye yabona ke ubhuti wami lo engizalwa naye ayakwazi ukukhuluma and nje ubona mina exactly no awumlethe ukhuluma exactly ngalendlela ukuthi same like me no mele umlethe ukhona vele umuntu uma kuyi comment box othi ayena sicela ulethe umfweni ukhona ya awukhona ubafu no webafu ukhona ubhuti wami mana wemfowethu wesiyanga yeah ungakufakaza yena ukuthi kunabantu yeah abahlala endlini okuyibona abanithumayo ukuthi niyontshontsha njengaye nje lo mama we TV yeah bakhona impela bakhona impela baningi ngokuba yabona labantu laba kakhulukazi bokufika yeah ibona isikhathi esiningi samanje abasithumayo yazi ngani banemkhuba ukuthi njalo ntambama basinike imali ekuthiwa yokucamp yeah lo mali yokucamp kusuke kuyimalini kusuke ku100 rand abasuke bekupha wona yazi bakuphelani ukuthi uhambe ucampa ngawo uyolale excuse me ehlathini le Majaldini la uzovuka khona ebusuku wanisebelele bese uhambe uyoqhekeza ubuye ekseni intatha usuzomdayisela lezi zinto lezi adubuku entshontsha ibona ke laba basigila kakhulu abasenza ukuthi gcina ugebengu kubanda more kakhulu ungathini ngobungozi bokuthenga izinto ezintshontshwe kubantu kahle bani bakithi umphakathi ekuthengene entweni entshontshiwe akulungile akukho right ongokuba if ufuna into hambe esitolo khona ngisho izinto zamasikeni from esitolo la dese khona izinto zamasikeni from shop esiyasebenza like njengento iTV mhlambe siyasebenza yakhandwa phinde yadayiswa kabusha inqwaba nje izinto edayisayo from ngaphandle ukuthi uzogcina usuthenga eseleni mhlambe umuntu ontshontshayo oqhekezayo ngoba igcine lonto izokufaka enkingeni ongoba ugcina usuphaphama kwenye indawo mhlambe like ejele kanje uboshwe ngophela icala kahle bantu bakithi noma uthi mase eshawa lo muntu ade entshontsha usezokhomba la ufika yashawa nawe usuyashawa mhlambe ushawa futhi ushone ufe lento engalungile that's why ngimnyala nani bantu bakithi ukuthi kusiyame ngicela ukuthi ningayiyeke ukuvala ukuthi lento ukuthi nithathe izinto kubantu abantshontsha abagangayo njengamasela kanje lawa aqheze ebusuku abuye ngakusasa nidayisela ama TV anidayisela amafoni nani no ayilungile lento ayikho right ngoba nizothuka lento sikufaka inkingeni mhlambe abuye ezokhomba ushawa ushone okanye uboshwe ubhadle ejele ngento ongayazi futhi uzange uyenze ngisho nanco ngenxa ukuthi ugaxela ngokuthini ukuthi uthenge iTV yakhona entshontshiwe noma ifoni
no valani bantu bakithi ukwenza into kanjalo ngoba le nto yona yandisa ubugebengu kakhulu ngaqala ngicela abantu bakithi ngiyeke le nto ukuthenga into entshontsho ngoba akulungile emphakathini ayikho right le nto ufuna into hamba uyithenga esitolo ongenani into enencwadi ezwakalayo hayi kuyazwakala bafo so bafo kwafika abantu bazokushaya phambi kwama wakho kwamanya wathi umphakathi vele ingane uyayivuna ungathini kubazali abavuna ezingane zabo bantu bakithi amagama engawakhipha ngokwami kahle mengicela ukuthi abazali bayiyeke lento ukufuna izingane noma ingane irongi emphakathini ngokuba yona lento igcina siyenza ukuthi ingane igcina sishawa umphakathi phambi kwakhe umzali ishawa izibulawe phambi komzali ngenxa ukuthini izingane from sayivuna from isancane and then after that igcina ingane bhekena nenkinga ngokuba igcina sishona emphakathini ngokuba umzali wayo ugcina sengasanabo ubudlelwano bomphakathi ngenxa yezingane ekade yenza into ezibhedayo emphakathini njenganami bomina uma wami mekade uma mina engimela ngisho nangonyawo lodwa ayisho ukhala mina inyembezi athi hey musana ukudlala ngosiya ingane yami ngamani nibulale mina makuthi kanjani ingane mayithatha ngefoni yazi lapho ifoni ngibe ngiyithathile ngiyazi ngintshontshile kodwa uma ngenxa ukuthini akazi athi kade ngihleli naye mina yonke akaza indawo ngibe ngiphumile mina ngenyonyoba Kokoba route ngahamba ngafika ngayintshontsha amafoni ifoni kamakhelwane ngabuya ngazohlala naye la eUlidi egcineni seqaqela basegaxela uma ngithi yabo and then futhi kusuke kuthini kuwe uma wakho esekuphikela into uyenzile wena cha phela naye kusiyami usuke ngazi eqinisweni sengisho kuwena ke kusuke kuthini ke njengengane ke manje kumina suke kufika la kubhlungu kuba ngobani uma if mekade ngiphikela le stofu ngibe ngisazathi ngisenzile ngempela le story ngiyenzile ngempela lento ngiyayazi futhi kuba buhlungu ngoba ugcinene sezondo umakhelwane ngenxa yami ndethiwa inhliziyo yamgcina siba buhlungu ukuthi ish yazi uma ngimgaxelisa ngale zinto engizenza ngoba manje igcinene kugaxela yena agcine zondwa umakhelwane abenizithe eningi engabani ngenxa yami ndethiwa ingakho ukuthi kuba buhlungu ngaphakathi if umama ngibona uma engiphikela into ngibe ngiyenzile ngiyazi lento yade nokwenziwa vele uma ithini enye udaba khona into engathatha ufuna ukuyikhuluma ya ikhona impela abantu bakithi emphakathini into yade ngifuna ukuyichaza yokugcina ngokuba ngichaza usigemegeme ahlahla igama lakho kunensizwe ukuthi usidumeke yafika la ngangitshethi yona usigemegeme ahlahla usigemegeme nguwe ya ikahle kunengozi la esimonge into encane kakhulu encane mase kuthiwa ubona lezi yila ekhanda yo induku izagila yonke into wamabhawodi ayikho into engashongo la ekhaya ngiyabona kube la yakhuluma ngabe lasho ukuthi yo ngafa ngoba izitori ngizenzile kakhulu ngila umphakathi kahle istory ngisichaza manje from istory esenzeka really from kumina nobhuti wami from suka ekhaya sizohlala la emgaqweni njengoba kwemanje ehamba ubhuti wami ngeenduku ehamba nonyawo lodwa ekhubazekile unabafowethu esifikele kubona leThekwini labafowethu okuthiwa uGoliath omunye kuthiwa uSthi and igama lakhe la ngempela alibizwa ngalo laseNombolweni kuthiwa uNkanyezi labafowethu abahlali la eThekwini bahlala leSteng kodwa ngokuthini beyosoyitofu le leSteng beza la eThekwini bafikela kuthini naza impela sazwana sajajelana nabo ngenxa yokuthini abafowethu vele abaqaqekile abahlakaniphile abafowethu laba shothi basifake umqondo ukuthi banjwe inkunzi ngenxa yokuthini bona bakwazi ukuqhekeza thina nje siphelela ngokuqhekeza nobafu shothi ubhuti wami la engumlamayo omdala kunami shothi mayade sizwana nalabafethu ngokuba sisagcina sesihlangana ukuthi ekseni njalo siyaphuma sofubamba inkunzi sibambela abantu ekseni abaye emsebenzini ngokuba ubhuti wami lento mesiyenza njalo usuku samsobhema phinde sibambe inkunzi isekseni semini ntambama sekseni mina ntambama senze into eyodwa ngokuba ngelunye usuku ngathi mina ngihambile ngivakashile ngiye ekhaya eNtuzuma kuba kamamncane ngivakashile ngishiya ubhuti wami naye labafowethu laba uthu kade ngitshela ngabo labafowethu laba bathatha ubafu bamyise le Alice cabanga nje bemisa Alice bayonza nibawubamba inkunzi nawo lamajita lawo bavele bathini bathi boja awuhluthe nayo ifoni
ehluthana iphone thina soqabula somhlehlise lo sidumbu uma ukuthi lo muntu uyaholoza unenkani mhlawumbe uyakulungisa kanje ana mpela ubafuna kuthini into befast shesha futhi uyena isikhathi esiningi kade nokukenya abantu isikhathi esiningi umuntu nje isidumbu mesiqhamuka mesithi bafu sihlabe nampela mithi ngqi ngokhiya skin qhamuka thina sithatha iphone izinto ezincane oholesi nani shuthi ke ubafu asivale mfana yeah awubuye kusasa okay sizoqhubela sigcine khona into engifuna uyenze kusasa ungamlethi umfona kusasa kuzofika kuzo wena wenza show ukuthi siyayiqeda kusasa indaba ngalolu suku kufika ubhuti wakho siqala uhambo lempilo yakhe nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi mawubuke wezofika lasho ukuthi sidla amaningi esakeni bafuthi yonke into yenziwa ngopetrol ngibona ukuthi upetrol uya ngokushoda manje so ke manje ushentweni so bafowethu siyacela uma ufuna ukubona esinye isiqephu esilandela njengoba kade ngishilo ngivula ukuthi ucindezela subscribe button ucindezela nebell ucindezela ibell ke ukubeka emathubeni amahle ukuthi uma khona esinye isiqephu esisiposayo iyayikhale lapho ocingweni lakho uyothi uma uthi ungena ngaphakathi uyitholela isiqephu sangalolo suku kubalekile siyacela futhi ukuthi begcinye ulike kuma video wethu ukuze ezokwazi ukuthi asabalale ngokusheshsha efike ebantwini abaningi ukuze umyalezo lo esulethayo ebantwini ufike ebantwini abaningi ngokusheshsha ukuze kuthi kufike idakamizwe enganeni yakho kodwa umyalezo ubuso ufike phambili ikwazi ukuthi izoyigwema kanjani izazi futhi izinto okumele izenze nokungamele izenze ukuze isizwe sakithi sibe nekusasa elihle ngakho ke bafowethu igama lami nguprofessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini la kaMandlakazi ngoba ungizwe nje ngikhuluma mina sangcenga